Na koji način sliku koju smo napravili u Momo alatu možemo da prebacimo u PowerPoint prezentaciju? Ovde je jedna napravljena slika. Šta radim sada? Pravim sliku ekrana, CTRL i print screen na tastaturi istovremeno pritisnem. Znači CTRL, print screen. Otvaram PowerPoint prezentaciju i sada radim CTRL V. Dobijem taj prikaz ili ovako desni klik i paste kao sliku ili ovako. Sad mogu da kliknem na samu sliku i da je kropujem, izrežem, tako što ću izabrati opciju izreži i smanjit ću ovaj okvir tako da ostane samo slika. Sad ovu sliku mogu da kopiram i prebacim u PowerPoint prezentaciju koju delimo, ili ću da kažem sačuvaj kao sliku i da je sačuvam kao sliku. Dakle, ovo kopiram sa CTRL-C, obeležim sliku, CTRL-C i idem u program, odnosno onu deljenu prezentaciju i tamo na slajdu napišem, odnosno ne napišem, nego pritisnem na tastaturi CTRL-V i tamo mi se ta slika, evo sad kao kad bi ovako, ovde napravimo, sad ću ja na ovo isto, ali isti je princip, CTRL-V, evo je ta slika ovde. Eto, to je to. Na isti način sam napravila sliku koja je nastala u onoj zajedničkoj slici. Napravila sam sliku ekrana, jer vidite kad ja vidim evo ovo, vidi se tačno da sam pravila zajedničku sliku ekrana. I na taj način sam mogla da napravim ovakvu sliku koju mogu da ubacim u PowerPoint prezentaciju, bilo gde, onaj forum negde i tako dalje. To bi bilo to.